Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроону басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Ассаламу алейкум туугандар, Универсал Гейзинин каттоочулары жана көрөрмандары. Бүгүн биз Өзгө мал базарына аттар турган жерине келдик. Аттар турган жерине келсек, могу көрсөңөр, аттар жок. Мирге раса улакка чабыла турган аттар, пародист аттар байланып турат эле, көрүп аткандардай жок. О жерде майда кашек аттар көп болуп кетиптир. Ошолорду эми аракет кылып чоңдорун тартып көрсөтөбүз. Бүгүнкү жылы 2020-жыл июнь 17-си. Лайк подписка менен колдоп турасыз деп үмүт кылабыз. Анда эмесе видеону баштадык. Ассаламу алейкум, көк ат канча экен? 100 кем бар. Жашчы? 3 асый. Базар канча сурады? Базар канча сурады? 80-ге чыкты? 80-ге чыкты дейт. Улак үйүр. Улак үйүнө каранча? Номериңизди бересиз, бербейсизби сурасам? Болду азыр, а? Туугандар, бул акебиздин номерин экранга жазып коебуз. Ат жаккан болсо чала бересиздер. Астынан жакшына көрсөйүн. Ат канча экен эке? Ат канча экен? 80. Канчасы? Жаңасыбы? Базар канча сурап атат? Базар жаңыла келдик, билбейт экен. Улакка чабылган? Эми үйрөтүлөбү? Эми үйрөтүлөт экен. Же улак жөн эле көргөнбү өзү? Улакты көргөн ат. Бул аттын ээсинин номерин алып коебуз берсе. Көрсөңөр, түсү аябай сонун, күнгө чагылышып, сонун көрүнүп калат экен. Ат канча болду ат? 150. Жашчы? 5 асыбы? Базар канча сурады? Жаңы эле келдиңерби, а? Улак үйүр. Универсалбы, а? Любой жака кете берет дейт. Атты көрсөңөр, аябай сулуу экен. Семизин көртөсүңөр. Азыр улакка даярбы же суу ичиш керекпи? Улакка даярбы же суу ичиш керекпи? Азыр бар, кичине барбы дагы? Бул аттын номерин алып коебуз берсе. Атты канча деп атасыз? 200. Канчасы? Жаңасыбы? Базар сурады? Базар сурады? Канча сурады? Канча сурады бейт? 120 кылды болду. 120 кылды. 120 миң сом баа болуптур. Бул кандай парада? Кандай парада? Парада. Кандайсыз? Кыз парада дейт. Боюн көрсөңөр, аябай сулуу ат экен, жаңасы. Улакка чабылганбы? Улакка. Улакка бар экен. Суктана турган ат экен, көрсөңөр, баскан эле. Универсал Кейджи. 75. Жаш не экен? Bundan mı? Bundan 75 ming so'mga ketibdir. Ne tartmasın? At qancha ekan aka? 150. Qanchasi? 3 asy. 150 ming so'm 3 asy deydi. Bozor qancha so'radi? Bozor. Aşağı qancha so'radi примерно? 100 ga chiqdi? 90 deydi. Улак үйүр. Барды бар, бирок көрсөңөр аябай сонун экен. Жоон ат. Бул адамдан номерин алып коебуз.
YouTube'ga çıkarıyorum beni. Özü de hoş koyayım bu. Minip görüp atat. Basışı. At sizden mi? Atınız kança? Bası. 100 kem var. Baza kança sırada? 73-74 bir atken. Jaşçı. Жаңасы. Bulak görgem görülek mi? İyi mi üretilirken? Bunda bu attın ile жүрегinde otu var eken. Şu atqa kızıkkan bolsаңар номерін алып koyabız, çalasızlar. Kamçı çüdüsele vurat eken, tıkıldı. At kaç eken? Aga. At. Söyleşip tuttu, şu an söyleşip tuttu, sigaretті tartı vereyim. 200. Bazar kança sırada? 150 000 so'mning üstünde ekan. Jaşçı. Жаңасы. Улакай барган бар элекпи? Барып топко кирелик. Топкодан кирген экен. Көрүп атасыңар, аябай жоон. Айланып көрсөйүн. Bu attın номери mesela bunu ham жазып коебуз экранга. Жаккан болсо саласыздар. Bu parada qanday? Карабайыр дейт. Алсыраттан көрсөйүн. Эм батты экранга. Moğol atı 100 kança dediniz? 120 000 so'm deydi. Bazar kança suradı? Suraylik mi? Jaşçı. Ekası yatdı eken. Ulağa bargam? Buyurç. Ulaq oyulgan deydi. Yürgü koyuldu eken. Астынан да затайлы. Bu atından nesi номерін алабыз, жаққан болса çalasыздар. Жоғыштығын көріп атасыңдар өтерлі. Аябай сұлу ат. Мына менің көріп атышат. Өсірім бі? Күшті бі? Пұл қанша? 70. Базар қанша сұрады? 63 000. Менге бі? Ава. Менге бі? Menga Атын есінен номерін алып қоз. Күшті жаққан болса çalasыздар, менге дейді. Рабоча аткен да? Көріп отырсыңдар, бұл ем аябай сұлу екен. Бұның бойы даған өсөбі? Даған бойы өсөт дейді. 2 жыл бар даған. 2 жылдан даған. Сонun bol çoğuyup bas verek. Joğunu orup. O paradası ne? Şerdikile mi? Nesini yaptın? Aa östürüm kança eken? 80 000. Jaş ne olup at?
Ekası. Экасы бу. Анда бул союшкабы? Не дейсиз? Любой жиынға жарайды. Любой жака. Рабочий ат ба? Базар канча сурады? Шоғыда. 70ке чыкты. Аябай сулуу ат экен. Бою кыскалык эле болуп калат экен. Аябай сонун, сулуу.